आम गाँ पिला कहते कहीं आम गाँव तो से पिलाटा आस तार कौठी की 374 छुट्टी है कला कला अच्छी जो आम ये नमस्कार जय जगन्नाथ विक्रम एक्सप्रेस 400 आगे को भिडियो आपको स्वागत करुँ मो विक्रम पूर्व भिडियो आपने देखते केतटा पार्सल देवा सहित मुझे केतटा इनकम करी आज हूँ तार नेक्स्ट डे बर्तमान मुझे पार्सल पिकअप धरिकी पलि आसिली ऑफिस रु आउँ कस्टमर को लोकेशन गोटे पार्सल डेलीवरी करने मत 5:30 मिल जाए देखई दूसरी 5:30 मत पार्सल पिकअप मिसी 41टा मिली आ एक्सप्रेस ऑफिस रु मात्र 3टा मिली है तो देखई दूसरी तो देखो मत मात्र 3टा मिली तो फास्ट कस्टमर जी मुझे कॉल कर पार्सल देवाई तो चलतु शीघ्र शीघ्र पार्सल डेलीवरी करवा आ नेक्स्ट पार्सल देवाई आगू को जा हेलो आसन बाहर ठिया जा आप मुझे तो कहीं देख पारे मुझे ठिया बाहर आप तो आसतु पार्सल पकईदेवी अच्छा आसतु तो भाई कोटा कहतु टाउन रे गोटे भल सिस्टम आज्ञा यहाँ गोटे पार्सल नापी सुविधा है ना कि धन्यवाद हाँ सहीटा भी ठीक होता तो चलो आम दीदी को पार्सल भी सक्सेसफुल देदेले तेज आम नेक्स्ट पार्सल देवाई आगू को जा कस्टमर को चलो कॉल करदे हेलो ठीक अच्छे ओटीपी डाक हाँ हाँ सकाल जोटा केते 2646 हेलो हाँ सिक्यूरीटी को देदेवी तो हाँ ठीक है हाँ तो चला आमर जो पार्सल एवं बर्तमान जड़े भाई ने तो से पार्सल भी डेलीवरी होगा और नेक्स्ट पार्सल आमर ITI गवर्नमेंट ITI तो से मोर पार्सल भी सक्सेसफुली डेलीवरी होगा कही गले चले कहीं से दीदी कि भौणी सान भौणी जी भी हो माने मत डेलीवरी कोडटा देदेले आ कहले सिक्यूरीटी को पार्सल देदेवाई तो चलो आम लेट नक चलो सिक्यूरीटी को पार्सल देदेवा नेक्स्ट पार्सल देवाई आगू को जा पार्सल कोड नब को मेडिकल भाई प्रोब्लेम है कौन कर मेडिकल अच्छा कहले नेक्स्ट कस्टमर हेलो हाँ पार्सल कोड ने हाँ बाइया नहीं जी ते हाँ बाइया जीबू माँ माँ बाइया ओटीपीटा बाइया होची ओटीपीटा डाक आना मोबाइल आना तो चलो नेक्स्ट पार्सल भी देदेवा फोन पे कर देबे नहीं कैश कैश देबे खरच तो
A few moments later. तो नेक्स्ट पार्सल आम आसिक पहुँच गए उदयपुर रे। तो कस्टमर को आम फोन कर देते आगे फोन करदेगा 355 355 चेष्टा करंतु आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। तो चलो कस्टमर को भी कॉल कर देचे कस्टमर अच्छा बोली कहले कौ घरटा देखीदा आपण तो तो पार्सल आम देदेले आ नेक्स्ट पार्सल आगू जा भाई लेट रे टिके जाउची मेसेज गुडा कौन प्रोब्लेम हो सैटिस्फैक्शन मुझे जानी पाने आगु आगुआ जाए हेरी कि आगुआ जाऊनी कि आम पठेला जाऊनी थरे दी थर तीन थर पठेला जाकि जाऊँ तुम कौन आड्रेस भूल देच तुम थे मगेच ना क्या मगेच आड़ मिसो आड़ हेलो गोटे रिटर्न थी आपणर रिटर्न रिटर्न गोटे अच्छे आपणर एटा कोठी देबे पोड़ाडीह एटा को आड़े बाघमारी तुम पिन कोड के तुम 6-9 मारिच कम हाँ 7-2 6-9 मारिच तुम शुण मुझे मेसेज पठाऊँ से मेसेज डाक है 6-1 को ट्रांसफर करा हाँ ओटीपी डाक तुम ये आउ थे 6-1 दब ठीक है देख डाक ओटीपी डाक तुम टे पार्सल मगेला बेले कौन से 6-9 मगई हाँ डाक ओटीपी डाक ओटीपी डाक तुम 6-1 दब ना 6-9 मार 11 6टा नुह 4 क्या 11-78 ना होनी तो आ गोटे जाइए देख हाँ यहाँ हो गला एथर रिटर्न मारे भलसे देखिकी रिटर्न टी मार हाँ आज्ञा आज्ञा तो भाई देखुच ना नहीं माने पिकअप परसेंट खराब होची किंतु कस्टमर कौन कर भूल भाल पिन कोड देकी भूल भाल आड्रेस देकी कौन कर तो छाड़ नेक्स्ट पार्सल आम जाऊे नेक्स्ट कस्टमर गाँव को आर समय हो 1:10 भाई खरा को रेट हो देख देह मुंड पूरा जाली दौची है आगू आहरी बैशाख मास अच्छी पूरा निआ धुआं कर खरा खरा पूरा निआ धुआं काढ़ तो ठीक अच्छे चलो पार्सल आसला जे कौन करिया कैंसिल कर दिया 251 थिला कैंसिल कर दिया कैंसिल कर दबो हेलो हाँ हाँ कैंसिल कर दबो हाँ कैंसिल कर दबो रिसीव कर देना पर रिटर्न माध्यम न होले एबे ना शांति से जाई सन मेडिकल आसियो को दिन से काली और डाक कैंसिल कर तुम कोठी गाँव रे अछ ना कोठी अछ हाँ एठी अछि कोठी कहलो अरे तो ना तुम तो गाँव रे था मुझे तुम मोबाइल कैंसिल मार देता छाती तुम खाली मोबाइल धरिक आई कैंसिल मार देता ना ना तुम ड्रेस आसी छोट छुआर ड्रेस आसी ओहो रख 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 कौन नब ना नबनी हाँ नहीं नहीं नबनी नबनी ना ओटीपी ओटीपी डाक ओटीपी ओटीपी हाँ गोटे 4 क्या नंबर जाई देखो 4 क्या नंबर मेसेज बॉक्स आड़ मुझे थर फोन कली फोन काटी दौच ना ना झील पुअटा धरला बासे फोन काटिले हम कि खरा दिन आम के समय ठिया हो के ठिया हेले फोन कर फोन बारंबार काटी दौन से काटी दउतो मोर तो सकाळे एटीएम जाइतिला शिखरपुर दुसुमा जे से पुअटा हमर काटी देला से कहला तमे लोकेशन देखैला फोन नि रिसीव करनो
ନାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ କେତେ କଲ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ଖରା ହେଲାଣି ନା ତ ଯାହା ହଉ ଲେଟ୍ ହବ ପଛେ ନେଇଗଲେ କଷ୍ଟମର ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ଆଉ ଏବେର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କେତେ 2:02 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2ଟା ପାର୍ସଲ ଦେଇଛି 374 कौन है कौन ना पाठशाला ଏବେ କଣ ଥିବ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ନା कौन जान ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ କାଟିଦେବି ନା ପକେଇଦେବି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ନା ବ୍ଲୋର କରିଦେବି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କରାହେଉଛି ହଁ ବ୍ଲର୍ କରିଦେବ ବ୍ଲୋର କରିଦେବି ତ କାଟିବିନି ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ନା ନା ବ୍ଲର୍ କରିଦେବ ତୁମର ଦେଖୁନୁ ଖାଲି ମୋ ମୁହଁ ଆଣିବ କାମ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲୋର କରିଦେବି ହେଲା ନିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସେ ସାନ ଭଉଣୀର ବି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବି ତା ପାର୍ସଲ ନେଇଗଲା ତ ଚାଲ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି ଦେଇଦେବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏମିତି ରଖୁନ ମାନେ ଏମିତି ବି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ OTPଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବ କହିଲ ଖରାଦିନେ ଭାଇ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲା ସି କେତେଟା ପାର୍ସଲ କେତେ ସି ଦେବ କହିଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଭାଇ ଡେଲିଭରି ବୟ ଉପରେ ରହେ ଏଣେ ପରସେଣ୍ଟ ଟେନସନ୍ ପାର୍ସଲ ନ ଯିବାର ଟେନସନ୍ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ ଦେବା ଲଗେଇବୁନି କି ଫେରେ ଦେଲୁ ତମେ ଯାଅ ନେଇଯାଅ ତମେ ନେଇଯାଅ ନବ ଛୁଟି ହେଲା କଳା ଆଉ ମୋର ତ ଆଉ ଛୁଟି କହଳିବ କି କଳା ପାଇଁ ପରା ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ହେରା କଣଟି ଯୋଉ କଳା ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ହେରା କ'ଣ ଭାସ୍ମଲ ଭାସ୍ମଲ ଆଣିକି ନଗୁଛ ନା ଆଉ ମାସି ଶୁଣ ତମର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଠିକି ଆସୁନ ଏଇଠିକି ଆସିକି ସିନା କହିଲେ ହବ ତମେ ସିନା ସମ୍ବଲ ଏଇ ଆଣୁନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଗା ସମ୍ବଲପୁର ଧରିକି ଆସିଲେ ହବ ମଗେଇଲେ ଆସିବନି ମଗେଇଲେ ଆସିବ ଆସିବ ତ ମଗଉନ ହ୍ୟାଲୋ हेलो ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା हाँ आस କୋଉଠି କି कोठी ଏ କୋଉଠି ନବ କୋଉଠି ନବ ଏଇଟା घर तो देखना दे କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିନି ମନେ ପଡୁନି भाई तो କ'ଣ କହିଲ स्कूटी भाई कौच तो ନାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛ ଘରଠି ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ हाँ सेमती निद पखाड़ के लगी ହଉ ଆସ पूरा भी सॉरी गछ ठीक सॉरी बाइक ହଁ ହଉ ଅଛ ଠିକ୍ ତ ହଉ ଖରାପ କେହି ତ ଅନେଇଲେ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଟିଂଟେ କରିଛି ଛାଡ଼ିବି ନା ଛାଡ଼ିବି ସେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ୁଛି ନହେଲେ କାହା କରୁନି ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କେତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଧରିଆ ହେଇଯାନ୍ତା ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ କାହିଁ ହେଉଛି ଦେଖ ଟିଭିଟା ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମ ଗାଁ ତ ସେ ପିଲାଟା ଆସୁଛି କାହିଁ ତାର ତ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଆସୁନି ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ତ ଆସୁଛି କାହିଁ ଯାଉଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଇଏରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବ୍ଲୋର କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନୁହଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାହେଲେ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ନା ବ୍ଲୋର କରିଦେବା ବ୍ଲୋର କରିଦେବିନି କି ଥାଉ କାହିଁ କାଟିବା ବ୍ଲୋର କରିଦେବା ଆଉ
ମାନେ କଣ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରୁନ ହଁ ଯୋଉ ଫେସ୍ଟା ନୁହଁ କି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଭଏସଟା ତ ଆସୁଛି ନା ଆଉ ଫେସ୍ଟା ଆସିଲେ କଣ ସେଟା ମାରା ହେଇଯିବ ଏ ତମର ଚଳିବ ତ ମୋର ଚଳିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ଫେସ୍ ଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ତମ ଫେସ୍ଟା ତାହେଲେ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ ଆସି ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯେମିତି ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ତ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେଖା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ ଦେବା এটা ফোন পে করলে ক্যাশ দাও କ୍ୟାସ୍ দিও 308 ଟଙ୍କା 11 311 ଗୋଟେ ওটিপিটা ডাকো দেখি ଆଉ ଏବେର ସମୟ ହେଇଗଲା ଘନେଇ ଘନେଇ ଆଇଲା 3ଟା 8 ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବିଲିଗୋରଡ଼ା ଆମର ଲିଙ୍କୁନ ଭାଇ କୁଆ ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କଲ ନାହିଁ କି ତମ ଗାଁ ଝିଅଟେ ହେଲାନି ଓ ତ ଚାଲ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଜେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ଗୋରଡ଼ାରେ ପାର୍ସଲ ତ ନାହିଁ ବଡ଼ଗୋରଡ଼ାରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇବା ଭାଇ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଏଥର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେବନି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଆଣିବା ଯେ ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବନି ଗରମ ହେଇଯିବ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବା କହିଲ ହଉ ଯାହା ହବ ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏଠି କାଲନା ପଦ୍ର ଯେଉଁଠି ନେଇଥିଲେ ସେଇଠି ନେବେ ତ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଟିକେ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ଏମିତି କାହାକୁ କହିହବନି ଗୋ ଆପଣ ଆସିବେନି ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଏଇଟା ତ ଆଜି ଇଏ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ନହେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ଯେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ନହେଲେ କେତେ ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ବୋଲେ କାହାକୁ କହିଦେବାନି ଟିକେ ଆଡ଼େ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ମାସେକି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ହଁ ଯାଉଥିରେ ଯାଉଛି କାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେବେ ତ ଚାଲ ଭାଇ ଆମର ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ ଆମର କେଉଁଠି ନା ଗମେଇ ତ ଚାଲ ଗମେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା କଷ୍ଟମରକୁ କଲ୍ କରିନେ କଲ୍ ବି କରିଦେବା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ପାର୍ସଲଟା କେଉଁଠି ନେବ କ'ଣ ପାର୍ସଲଟା କେଉଁଠି ନେବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ ଚାଲ କଷ୍ଟମର ତ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର କଷ୍ଟମରକୁ ଲୋକେସନରେ ଡେଲିଭରି କରିଦେବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି ଦେବାକୁ ଯିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ସଲ ତ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇଦେବା